Chamgei chamanikab Jehova, betut nekakenyoru nemie nekakokonech Jehova siketuiye kibagenge. Ko eng betutab rani kemite ak kiboitinik sikeng'alal akobo lesson nebo somok. Ko yemokitou amache kesaa asikobit kondoiwech Kamuktaindet ongesa. Jehova netoror, kiwekun kongoi Baba eng saitab koraget. Kongoi eng betut nekaikonech anan sait nekaikonech siketuiye kibagenge kinetkei lesson ako inyendet Jehova kanetindet. Eng kondoiwech tamirmirieng'ung netilil, imwoe tebi kibagenge kikitou akoi kekitore, ko tugul ko kitorori kaineng'ung. Kilosun ak kemwoe kongoi eng kainet ne noto Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Kongoi mising eng yu ketindoi kiboitinik ak keng'olole lesson nebo somok. Koketou eng kitabutab Mariko, kokenam lesson netai ak kebe lesson nebo oeng, kimite lesson nebo somok nelen tiiyosiek. Ko eng rani atoche kiboitinik chekimite yu, atoche Eva sikomwoiwech akolechech kimasta ano yeinetech. Chamgei chamanikab Jehova. Ami ane kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kolen kursetab Lawi ak tebutietab karutetabgei otokotin. Kongoi mising. Ako nerubei ko Pastor Ng'etich. Chamanikab Jehova, atinye kakasetab boiboiyet amu kimi tugul yekinetigei kebeberta nebo kwoeng kasi nemwoe kole kiptaiyatab Sabato otokotin. Kongoi mising. Ko mwalimu nerubei kongokatech. Akotok tugul eng kainetab Jeiso ale chamgei ako tokotin akwek tugul. Itorori Jehova eng kasar age tugul nekose logoiwek chemiach. Ami kebeberta nebo betut nebo kosomok kasi nemwoe akobo atindiot nekikilich ang'wan otokotin akwek tugul. Kongoi Pastor Nyalile. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaik ko Stephen Aramaru. Kimite tugul kikesu eng betutab kwang'wan kasi ak samara nebo komut kasi. Yekinetigei kebeberta nebo oeng nebo atindiot neiligot. Ngondoiwok Jehova koberurok. Kongoi mising, kongoi kitochok. Ko yeking'olole ng'alekab tiiyosiek, abwoti ale chitugul tos ile aja makitiytosi ak chi. Lakini akot nging'et karon itinye kabwatutik chetiytos ilechigei alochini anan awendi yu otounen ni, iwe kanisa inyoru ketiytos anom kitiytos amu kokile kiyoe ni kolen alake aja. Iwe eng korikwok, iwe ano komite akot eng serikali ketiytos. Ikere tiytos biik eng betut eng sait. Ko kemeche keng'alale kinetkei tiiyosiek chetinyegei ak sobetab Jeiso. Jeiso ko ng'o eng ng'alekab tiiyosiek. Ko ketoune Mariko oeng koite 27 ak 28 ko ng'oliotab metit nebo rani kolen Mariko oeng koite 27 ak 28. Ama keng'alale yoto amache inam kalamit ak kartasit anan ko kitabut. Abwoti ale chitugul ko kicheng kitabut sisomani eng wikini keng'olole Mariko oeng koitet agenge 3 akoi 6, Mika 6 koitet 6 akoi 8, Samuel netai 21 koitet 1 akoi 6, Mariko 3 koitet 20 akoi 35, Luka 12 koitet 53, Luka 14 koitet 26 ak chekatesyi mwalimuinik ko isir asikobit inetkei eng wikit. Ko kongoi angesoman yu Mariko 2 koitet 27 kolen kale ako kilenji ichek kikiyai Sabato akobo chi, kimakiyai chi akobo Sabato. Kiek anyun weritab chi kiptaiyat akot nebo Sabato. Kaketyi kokeny kale kilenji ichek kikiyai Sabato akobo chi, kimakiyai chi akobo Sabato.
yekanyon weritab chi Kiptayat akot nebo Sabato. Ko ing rani ngebe kora keng'ololi atindonik chekiboisie Jeiso akemwa meche konete mwalimuinik ing yu rani konetech akobo atindonik cheilejinigei katepto ano Jeiso ngoibu atindoni nyokoteshi akonde orit yu koib age neilen ile kalya matar yu ing kimasta ak kimasta ni. Eng tugul koborwech atindonichu akobo ateptab Jeiso neinoto koborwech ngesoman akot eng lugha eng Lene Mariko 2:1 eng yo akoi kolen kole kingobata betusiek alake komong'chi kokeny Kapernaum akokas biik kole miten ko. Kiyumgei biik chechang kot komang'et boroindo akot eng kurgat. So kokemeche keker kele ne nekiyoe Jeiso, boisionikab Jeiso neiborwech Mariko. Iborwech konyoi konyoiset, iborwech konetisie Jeiso. Akot tugul eng tugul ikere ile kinyo Jeiso sikolitit eng oret. Eng yu kekere ile tuguk chekakilit ko ngap komatou age. Lakini akoi iker eng yu kabarunet neiboru eng imanda nebo Jeiso. Ko eng betutab kosomok kasi kokakekas kele meche sikonetech tuguk chekikilich. Ko kwang'wan kasi kora korube. Ko Jumatatu, Jumambili ak Jumatatu ak kwaeng kasi koborwech konyoise Jeiso. Iborwech komite konyoi chekibwa amu kingwait Jeiso kobwone biik chemyandos chelyon. Ko sikinetkei choto tugul eng yu ko sikomong en mwalimuinik. Kenetigei kemite Jumambili ko konyoi kisobi chito nekimeat borto. Abwoti ale ketebi ak biik chemeotin borwek, keldo, ngo konda, ngo eut. Ko Mariko 2:1 akoi 12 kinetigei. Ko kale tebutiet kicheng'e ne chichoto nekimeat borto konyone nyokole kitamache konyor ne eng Jeiso kokatuiyo tuwai. Akoi chichi kimuche konyo yotok. Ko ngesoman kitigin eng atindiot sikoi kechakte eng yotok. Ko awendi nebo somok amu kang'alale nebo oeng. Kale kibwa eng yutok kale akot komang'et koitet 2. Kale kokiyumgei biik chechang kot makomi boroindo akot eng kurgat. Komwochi ng'oliot. Akibwa komutu chito netinye miondo nemeat borto konyo ole mitei inendet kolau biik 4. Ako kingap matakomuch korikyi inendet amu tuyet kong'any kot kotokyi ole mi inendet. Kale kinyokas kotokomi biik mi tuyet biik kot bekose kelen tum 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 eng olobo barak. Tos ilya kekas olembo barak ile kalya kot kang'any biik kubut kot eng barak. Ko kibwa chu kakonyokolany ngipkolanye barak korok kwanza ipkocheng'e kale kicheng sikolanye koba kimonjok. Ko ki suswek kowirto sikorobonji biik. Ko ki bichu mang'et eng koker yotok. Kilany chichi kekanapta kwo barak kot. Akingomatakomuch kale kimatakomuch kolany kot. Akingoker Jeiso kayanenwa kolenji chichoto netinye miondo nemeat borto, weri kakenyoun kat tengekwokikuk. Ako kimitei olotok sirik alak chekitepchei chekibwoti eng mugulelwekwak kolen amune sikomwoe chichi kouni, mwoe neya, ngo nemeimuchi konyonji chi kat
tengekwokik kobate agenge ne noto Jehova. Ak eng yoto konai Jeiso eng tamirmiryenyi kole ibwoti kou noto ichegei kolenji kalya siobwat tuguchu eng mugulelwokikwok. Katonone yoto sikeng'alale kit agenge. Kakinyoru biik che ang'wan choronokab chichi kikomyan mamite ole kikimut ngo sipitali kele kiyomut olimbo Kapsawar kiyomut ano kiketokyi ano mamite makas cho tugul ipkoit nakilen kikouno ngetep kele une ano kele kikotep kou noto. Lakini kiit betut nekile ki Jeiso kakenai kele Jeiso konyoise konyo choronokchi akokanapta ngoitu ikinye kale kamite biik chesire sirik chosire chebo newspaper chebo TV kolyon komi sirik kesubi kele chichi kolyon katepto ano komakomi nafasi nekimuch akot konekityi. Lakini kikalkal bichu abwoti ale kimi kale kakonyi koit kurget kokalkal ipkokanap koit barak akoyat kot barak asikochor chichi konyonji Jeiso. Ako kiker Jeiso kolechi kakenyoun kat. Koker as mugulelwokikwak bichu amu eng bitenwa ko Jehova inegei nekinyochin kat amu kicham kebendi kot nekiibe kokeilel iib ng'ororyeng'ung anan ko arteng'ung asipkenyoun kat ko Jehova. Kaek katepto ano chito ni ako nekingen kele bo umbo kabanum nekanyokonyochi kat. Ko kinai Jeiso ne neinetech kele Jeiso ko Jehova amu bichu komaker tos choronochu ko kicham Jehova kinai Jeiso komie kole imuchi kosor chichi kosop eng mogonjwet nekitindoi. Lakini ko Jeiso konyoe kosir yani borto nemyoni inyoe eng tengekwokik chekitindoi. Choronochu ko kiiyan ipkolany barak ipkobut kotab chito asikobit kochorta. Tos inye mi kiy neimuchi neilen mamuchi ayai asikobit konyo chito age konyonji Jeiso? Tos mi chito nelen matindoi ngoriet? Tos mite chito nelen matindoi abunune asiait? Tos ikoite baskiling'ung kotko metindoi karit? Ne netos iyai asimami chi nekatemene koit nyokonyonji Jeiso? Jeiso ko ki atkinye ko kimi kokere ngonda eng ngonda. Jeiso ketindoi ngonyo kanisa anan onyo akot kong'ung nyosa kibagenge. Tos iyote kong'ung anan ibwoti ile ngot konyo nyaboene ako amitwogik kobo konyu kityongon? Tos kerin notok? Ko eng koek kabwatutiet nyo nekilen matkokerake amu kiker Jeiso ipkokochi kole kayaneng'wong kakokonok kiyan kosop chichi. Ko ngeba Luka ngilene Mika 6:6-8 ko kale kayanet neiborwech akobo kiamune sikoyai Jeiso kokochi bichu anan kokochi chichi kosop. Kale anyonundoi ano taitab Jehova akang'uruke eng taitab Kamuktaindet netoror. Tos anyo tainyi aibu kakochinoik chekibele koboto moek chemasirei kenyit agenge? Tos boiboitune Jehova mengichik 1,000 anan ainosiek 10,000 chebo mwanik? Tos akoite taitanyu akobo bistoenyu akoite iotetab bortonyu akobo tengektab sobondanyu? Inye chi kakoborun inendet kit nemie ak nemakenen Jehova kobate iyai imanda akicham rirenet ak iwendote eng kaming'inetab kei koboto Kamuktaindeng'ung. Ko ikere eng yu ile bichu kiimeke mugulelwokikwak ko kiisubi
ng'atutik chekikakeyai. Inget kitinye ng'atutik chechang eng achek kele kikere kiyo lakwan makiyoe no, kikere no, kikere no, lakini ko Jeiso ko kinyokonyumnyum tukuchotok kobor lititinda ne rahisi. Ko ing yoto ikere ile kabit tityoshek amu bichu ole katepto ano nyokwae chu ko kakobit kotiyo amu maisub Jeiso tuguk che kocham koyoe cho kilen bitonin eng yu kaja kikireyo ko sikobit kele tos kitindoi tiyoshek akot akichek eng konyo anan kaniset anan ko ne nekaker sikoker chito age manyor Jeiso. Ko abwati ale somenyu kenetegei yoto. Ngot komi chi nemoche koteshi asome koteshi. Oi, amache atesyi yoto ale king'olole bitonwek eng wikini. King'olole en tiyoshek. Ko tiyoshechu ko kataune tiyet ng'ang'utiet 12 nekale kibi luget nebo tiyet eng Kipsengwet. Kang'et Mikael Jeiso netononi nebo Kipsengwet kobargei ak bunyot nekiyakiyai Dusuber nekimalakayat nekang'et koselel metit akotoi luget eng Kipsengwet kotiyo akong'aa Jehova. Kotet kamuktoindet tetutietab sarunet kokakobit kabutet kakeon eng Kipsengwet matakiterter nyokotenye chi emoni kot kote kolul atam kowirta koyach Jehova kotet tetutietab sarunet kocheng oret nekale tun eng keswotab kwonyi nekakabun kabutet kotatun konyone kigen nenyekesichei akome ko arwetab kejir kotoi Jehova tetutietab sarunet. Kotoi Setani akine kowech koluch kit age tugul nekatet Kipsengwet sikobit ketiyo yuto. Ongipkoitu lakwet nekakesich kole ko amu kikoterter eng Kipsengwet amoche abane biik sikondun kanyo nyekeesyo. Konimwoe sirutik kole kinyo oldab chechik ako mata chechik. Ko kinai Setani kole ngot komachi luget nyokoreben bichu tugul chu. Okiliek ngotuiyo kotini nguno komi okiliot nebo nin ak nebo ni kobaregei kabisa keyae tiyet neo nebo kwong'ut amu machamdoi nin nekilel chinyi kotononi ni komwoitochin imandanyi nemeche ketyekchi ng'ony kobit tiyet ak toiyet eng yuto. Kounotok kit neking'olole eng wikini eng atindonichu mut ko tuguk chekilen nyokwa Jeiso sikobit kosuldae katiaknatet nekikityochi chicho ku chicho nguno ko kikores borto. Ko tetutietab sarunet nekikikochi sigik ko ole mwechin kiptengekyo age tugul anan ko chi age tugul nemyoni asikobit konyor kosobet. Kelen ingoib koket arwetab kejir anan ko nebo ng'oror ngokon koib cheptugonik ingoib akot beek chetambulul oret nekikiyoe sikobit konyor katiaket. Koit ye amu kaiyanditab bichu kesese kong chukoib beek chetambululen ak cheptugenik moche koketyo akwaen apchun alak kong'ete meng'ichi kakwo tai. Komatokoek oretab sarunet nekikilen sikoityi akot nenyalulat. Kokanyo kobounisiechu koek oret necheng'e mokornotet ak banyek chekiame eng yu. Ko ngoit Jeiso nekitou orani bo sarunet nyokokochi katiaknatet chichi resot borto konerekso chun akolachi komakeyoe kunotok kanyeiwe taban ko icheket chekimosi asikobit koek oret nekinyorune kelchin anan ko kelunet. Konotok kikateb eng betusiekab Mika akine kole tos boiboitune Jehova ainosiekab korotik ak mwanik chekikoitoi ako kiketyechatiech nenyalulat konyo Jeiso nyoko kowek oret nekiakobet. Ko nyokowek oret kobor ole kibun oret akobune kiwotet nekibo keny amu kikeba chun kamasanet kole chu kakolel komach kobar. Konoto amune eng wikini keng'olole tiyoshek chekitoune tiyonoto Kipsengwet nekanyo Setani nyokokilkilie akotiyo
kole Jeiso koma Mesia ne ila simesu biik amu luget kikataune kipsengwet nekikasisin eng olini komeche kotesetai akole sirutik sikobit komas akot chelewenotin ndaimukakse. Kongoi. Kongoi mising. Atache mwalimu nerube. Kongoi Lilian, kongoi kameche ates kidogo eng yotok yo kingomut ngito nekemwa akobo chito nekimeat borto. Kingomut inendet choronokchik kekere kayanet nekitinye choronochoto chiket kele noto nekitoret chichoto kimeat borto. Ako ne nekakinetkei eng yutok kora, kakinetkei kele nga imukaksei eng biikab kokwet kotoret kayanetab chito nenyalulat. Amu ikere kele choronochu kokimut komutyi Jeiso amu kimukomi namna age tugul, ikase kele kinyitat ako kire kele the only way nekimuchi keityi Jeiso ko kebut kotab chichi. Makimwawech iman kele kisom permission anan kilya kidogo kityo, kikase kakobute barakutab kotab chichoto akochorchigei kongen kole ngot koit chorwenyo taitab Jeiso kityo kengen kele kitinye kamang'unet kele kinyoi chichoto. Kit age kora nekakiro eng yoto ko kitimisani Jeiso kobor kole kinyo nyokonyois ako kitinye kora kamuget konyochi kat. Ko kinyochi kat chichi korok kotom kosob inendet. Ko kit nemie noto, kakobor kole ka biikab kokwet ko ki kokwet kimuchi ketoret biik chenyaluliotin keborchi katiaket ak kemutyi Jeiso. Kongoi mising. Ongetestai anyun kimite ko Jumatatu nekalecho mwae akobo kursetab Lawi ak tebutietab karugutetabgei. Lawi anyun chichi kikure Lawi ko king'o? Kimeche kekuye tugul kele Lawi ko Mathayo. Ko Mathayo ko king'o as? Mathayo ko kekere kele ki inendet ko ki Yahudiot nekiboisiechin Roman Empire eng betusiechoto kingotesetai Rome ko-expandani ko kimakat mising kong'etin kingo-expandani komong'chi bororiosiek chechang koboroi baunatenwa. Ko kimakat mising tekset, ketech barabarok, ketech korik cheechen, buildings ak ne. Ko ki the only way nenyorune rabinik ko ketaksan biik. Angen ngokweket mising ale komi wakatain eng emenyo nebo Kenya akobo taksetab aisurut kilene collection nebo aisurut. Elewani mising kamwa ale ki Mathayo ko ki inendet nekikolektoni aisurut eng biik. Ki inendet nekiwechin biik ak kingen biik che kimokorek anan biik chekitinye rabinik ko kiwechin inendet bichotok asikobit kokwei aisurut. Angen ale akot ngokwei nguno amu kobit ayetain ko amu ng'alek chechang chebo aisurut komomeche biik kolipan. Kekere kele kisasat mising imuchome yautiek Mathayo amu ki inendet kinyonyosoni bichotok. Melen kele kityo kiibe kebeberta nekimakat. Kichile biik alak mising asikoek mokoryo inendet mising. Kikase kele eng betusiechoto mami chi nekimuchi koassociatenkei anan komekan chorwandit ak bichutok mising kobate choronokwak chekikwee aisurut. Ko kekase kele eng betusiechoto kimakomeche chi, ki yautiot ako kimakomakat akot mising kosavan biik chekibo Roman amu kimakonamegei bichotok. Ko ne nekiro Jeiso eng chichi? Ne nekiro Jeiso eng Mathayo kot kokur inendet? Amu kikase eng yoto ngesoman eng kitabutab Mariko 2:13 komwoe kolen akiwo kokeny tabandab araraita akibwa tuyet komugul yemi inendet akonet ichek. Ayekikasirto koker Lawi weritab Albayo kotebye eng olekitake aisurut akolenji inendet isubwo aking'et akosub inendet. Kikase kele kingwendi Jeiso eng ngekut nebo Galili ko kitepche ng'ony inendet atebut, kimite oldo likichop kongen kole ami yu ra. Ko aisurut ko kikikwee biik chekitinye farmers chekikole tugukwak, minutik ak ngotinye tuguk chechang eng choge,
ngotinye tuguk ki age tugul, kitinye tuga ak ne, ko kikwee bichu koibe asurut. Ko Mathayo anyun ko kiib kwo ne kabisa karibu oino amu ki betusiek choto kikarur mung'aretab samakinik. Ko kiingen kole eng yu ko chi nekatech samakiat ko kingen chechang ko kikisir inendet anan kiyochin romance boisiet ko collectani tax. Nga ki yautiot inendet lakini kinyanyasan yautiek chi kora biik chi. Ko tepchi ng'ony eng yu ko ngingonyoru Jesu ko kiyoe boisienyi. Ikose kele ki mokorek bichoto, kiakomekenkei ko mokorek amu ki biik chemelen kiyai imanda. Ki chito nemelen kiyai imanda, kiibe rabinik koib kebebertanywa ak kokoito chun kimokotin. Ko kingokur Jesu inendet ko ki mokoriot inendet. Akot sikenai kele ki mokoriot inendet, obwat Zakayo komwoe kolen kingonyonji Jesu kole awektoi konyil ata inye. Kile awektoi ko kibwoti ile kiibune ano rabinik choto chekimuchi kowektochi konyil 4. Biik chun iborwech nito kole ki mokorek bichuto. Ko kingokur Jesu anyun Mathayo ko kiwo inendet akosub Jesu maigen. Kikerto ano biikab yautiek inendet? Kiker inendet ko ng'wektoindet. Kikere Mathayo ko king'wektoindet amu melen kimokosubi, kisub baunatetab Rome kotach aisurut ako nyanyasan bichoto. Kikere inendet ko kiptengekiot neya nekimokoyomnyolchin akot kosub Jesu. Kimokoyome akot nyokokur Jesu, kikere kele kimite ko reject nemite olimbo mwisho olin. Kimokonyolu kimwa eng yoto kole kimokonyolu kosub Jesu. Kakokur Jesu inendet kolenji isubwo. Nekimatianit ko kibaibait mising. Kikere kele eng betut age ko kitach biikchi kotach choto biik chekicham kotoche, chekicham koboisie tugul, ingenkei chitugul mitei, ingen ching'ung boisiet neyoe komi chongen ole kaune rani boisiet ngokotoche aisurut kenam chetia. Kikose kele ki betut age ko kikur bichotok tugul chekicham koyoe boisionotok tugul kobwa kot agenge ak keamis. Eng yoto ko kitach Jesu akine. Kikose kole kingokakokas sirik ak Farisaik amu kitach akinye keamis tugul kibagenge. Ko kinyo Jesu nyokwamis ak kimi kiptengekinik chekakitach kora kobwa koib Mathayo. Kikose kele kingotakwamisien eng yotok ko kokas sirik ak Farisaik koteb kole kalya kwamis Jesu ak tagikab aisurut ak kiptengekinik. Kikas Jesu ak kiwolchi ichek kole ngesoman eng yoto eng kitabutab Marko 2:17. 2:17 komwoe kounito kole ak yekingokas Jesu kolenji ichek mamache che chamegei chepkerichot kobate chemyandos, kimanyo akur chebo imanda ako kiptengekinik. Mwae ine kole kianyo akobo kiptengekinik. Kianyo asiakur icheket chekerekei ko kiptengekinik akomokyingei sikunet. Makobo icheket chekerekei ko tililen amatinye sikunet eng sobonwekwak. Iborwech nito akobo rironoshek ak nyeindab Jesu neityin biik tugul akotoche tugul chekere ng'ony kouo makotinye sikunet anan ko makotinye akot kamang'unet eng sobenwa. Icheket chemokyingei kanyoiset nebo tamirmiriet netilil. Ngesoman eng Marko 2:18 akoi 22 asoman eng yotok chokchinet. Komwae kolen ak kirukutegei alamalyetab Johana ak nebo Farisaik. Ak kibwa anyun kolenji inendet lyon si kairukutkei alamalyetab Johana ak alamalyetab Farisaik ako mairukutegei alamalyeng'ung. Ikere kinyor Jesu controversy anan kile ne tiyoshek. Kinyor tiyoshek chechang nea yekingoleta ng'olyondenyi ako kokure kasubik chekibwonchin inendet. Ko kimi chekityeme konwakit boisienyi ketyeme kechengchi lelutiet kele kalya sikwai ni, kalya sikwomis ak kiptengekinik, kalya. Ko kiwolchi Jesu kolenji icheket imukto ano karukutetab korukutkei chekakikurchi katunisiet.
yetakomi sandet koboto ichek. Ikose? Eng betusiek chotok chekibo yautik ko kingomi igorta ko ki betut nekibo boiboiyet mising, nekiamishe, ketiendos ak keyoe tuguk che echen mising chekiboru. Kimakomi kele kakirukutkei eng betunotok amu kimi amitwogik chechang. Kekase eng yutok kele kiro biik kasubikab John ak Farisaik kole kirukutkei ichek ako kimairukutkei alamalaikab Jeiso. Kiwolchi Jeiso kou ye kakesoman eng yotok. Kakekas kele eng bitetab yautik betutab igorta ko ki betut neo mising nebo boiboiyet. Kimwa Jeiso kora eng yotok kole bwone betusiek, ngisoman mising itar eng yotok kole bwone betusiek yetun kimuti sandet. Notok ko kiboisie Jeiso kalewenoik kole tun mi betusiek chekimuti sandet. Komwoe akobo inendet kole nyone betut netun komami. Mwoe akobo kikoitoi inendet anan koweksei kapkwandanyi. Yotok yetun karutetabkei komuchi korukutkei, komwochi kole komuchi korukutkei alamalaik. Kiboisie Jeiso kalewenoik eng yu kobor kole kanetisosiek chelelach ak kayasosiek chelelach ko makoi kinomyo ak bitonwek chekibo keny, chekibo karureiwek. Kimache koborchi Jeiso kole kimakat kalelitetab sobet eng kilelitkei. Uni katilde eng yotok mising ngasoman eng yotok. Kaite 19. Akilenji Jeiso ichek, imukto ano korukutkei chekikurchi katunisiet yetakomi sandet koboto icheket. Kotakomi sandet koboto ichek ko maimuchi korukutkei ako bwone betusiek chekiistoe sandet ichek karukitetab korukutkei anyun eng betunotok. Mami chi nenopchin akwot nelel ngoriet neos simakerer nelel neos akotesak ole kakerer. Amami chi neindoi divaik chelelach lolotinwek cheosen amu ngo neyoe kou notok kokereri divaik lolotinwek akobetyo koboto lolotinwek. Ako kindoi divaik chelelach lolotinwek chelelach. Oyewen Nandi. Eng yotok kimwochi Jeiso kimakat kolelit sobet akosich spiritual renewal. Kobit walet akobit tagetab sobet nelel ak kanetisiet neibu Jeiso kosir kobwat tuguk chekibo keny. Karureiwek kole makituitos karureiwek amu kingakoit Jeiso kokiistogei tuguk bitonwek chekibo keny akobit sobet nelel ketach Kristo ako kanetisienyi. Eng nwakindo ko ole kibun Jeiso ko kiib boiboiyet ak walet nekisir bitonwekab kayanet nekibo keny. Ko kikere ile kingotyeme biik kokirinda anan kotwakta boisienyi ko kineti Jeiso mising akobo tuguk chelelachen. Kakinetkei akobo Mathayo kele kikur Jeiso eng oret nekimi nekikere biik kole manyolu. Ko kakonetech nito kole Jeiso kotinye mieindo, tinye rirenosiek ako kinyo komechi icheket chekitingekinik ako tinye boroindo anan mi boroindo eng chi tugul. Mami chito nekebistoe, ne mokorio, nekibanania, nenyalulat, nemioni, kekere kele tugul kemuchi kebwonchi Jeiso. Kongoi mising ngoberurok Jehova yekitesetai. Bates ng'olyo nemi nakemwa akobo lekotoundogei kaimutik chebo tisiet
Ngisoman eng kitabutab Mariko 2:18 akoi 22 na kaisoman kotindoi tuguk aeng chenekit ko taunetab tiyet. Yemong'u tiyet korok netai ko kaesho ng'amotik. Ng'amotik ko biik chekocham kosomani sirutik. Obwoti kingetou wikit nekonye nekosirtoi ko kiwo Jeiso hekalut. Ko kingwo hekalut kong'alal ng'alek chenyikisen. Kot kole biik ngoter chichi komakergei ak boisiek ak kandoik chocham komitei. Kingakobit tiyonotok komakisor chicho nakianam oik. Masise yotok ng'amutik chikai. Ak korok nguno lekataundegei bunyondit kokanyokotoigei amu kale ing ng'alalet neking'ololi ak tichosiek alak mut cheisubugei eng leso nebo wikini kokataunegei ketebe Jeiso kelech karugutetabgei ko ne? Amu karugutetabgei eng yu kokaib Jeiso kanetisiet kele yetokomi sandet. Ongen igorta age tugul nemitei kwamisie biik. Mami igorta nebo katunisiet neitoche toek ako maichop amitwogik. Ko makoi ing'et abwoti ale eng kasarta age tugul yo mitei toek kesirchin biik baronok. Ko kiabwoti ng'olyo nekicham kesire eng yo bo ng'ony RSVV. Ko kicham kemwoe kelen ramu supuk, viasik ak panyek. So nguno ngomitei tumdo age tugul kesirun yo bo ng'onyo ingen ile kakesir RCV no, ingen ile mi amitwogik koborgei biik. Anan itebi betusiek oeng korok kerukutkei amu ingen ile biamisie ing oli. Ko no ikere kosaregei biik amitwogik, saregei soda, saregei amitwogik chun alak. Ko kang'alal Jeiso eng yu nyokoib atindiot nebo nenekit komong'une ng'alek chenyikisen akobo kimnotet nebo Kristo. Kaip Jeiso komwochi kolech ngokere tuguchu kokang'alal korok kole kioker alamalaikuk amu icheket kocham korukutikei. Kele alamalaik komerukutikei. Angot eng kasarta age komeuni eunek. Ingebe keamis komakingen kele kakokatkei ak biik chechang, kakolya ango meuni. Ko rautiot kotobeni korok kole Jeiso kotos keun eunek. Alamalaik chechwiket kotos icheket kosubi tegutikab Kristo. Ko kiakoek konda nebimoni akoker kole kiptengekiot Jeiso matin kolen bunu kapJehova. Ko anga tuguk chemuchi kokon tiemisiet ko ma biik cheloen, biik cheonekiten, biik choronok, biik chomi kanisa tugul, biik che ng'amotik, biik chekikonetkei sirutik oyekete buriet nenyikis nebo tiyet. Ako tiyonotok eng kwenutab kiy age tugul komi setani kwen. Nakanyokoboisie chorwet, ng'amotiot, chito nekikosoman sirutik, tab komi biik chekelen kabisa ngomwa maunatet kosistos biik chun alake. Ko ngoit chito age akonyokopingan bichotok kengen kele ya koroep chi nekanyokopingan kengen kele kiptengekiot inendet. Ko meche kenai kele kitindoi luget nemaloo. Mi setani nekikoyo kiboitinik chemitei kwenunyo. Kongoi. Kasoman Eva kamite kitabutab Mariko 2 ako ngele koite 21 nekamwa akobo ngoriet anan ko akwat nekakinopchi kale yani napchi nelel akitiye kotuiyo ak neos. Abwoti ale kikeny ko kikinobe muito nekakichop sikobit kikinde mayek anan ko yani tuguk chekicham kee ko anan ko chego. Ko yekakong'et koosit ko tos kikiyoptoi nelel anan kiyoptoi neos amu kale makoi akoi kong'eti nelel kong'eti neos. Tos inetech ne yoto? Kameche
Katyem awal kidogo. Eng yutok ko kiboisie Jesu kalewenoik komeche koborchi kolech komwochi kolech kanetusiosiek chebo Jesu chekikilelach nguni komelen kele kitikisubi chekibo karureiwek amakoi kiburuch. Kimeche koborchi bichotok kolech nguni kanetusiosiek chekisubi ko chebo kong'ete time nebo Jesu kakoib tuguk chelelach mako keburuchi ak karureiwek ngotestai pasta komwa kidogo eng yotok. Amu mitei kora ng'olyon nemeche kenetkei kele tos kinyokowal Jesu ng'atutik chekikakikon eng tai. Abwoti ale kakonetech pasta Ng'etich ole kitaundagei yani tiyoshek eng kipsengwet. Atya nyokowalawal eng yu shetani kolechin kondoi biik komasibi kotko oret nekikisubi kebendi kechuti kole kakochut ni kochut yu kotko makingen kele oret ngiro uu oretab murek. Makongen biik oret nekibendi kesubi. Ko ngotesyi mwalimuinik. Ngatesyi ale yekamwa akobo ngoriet ko eng chi age tugul netindoi ngoriet, biik chekirobe ngoroik chematindoi fundiyot, ko ngoriet neos neng'etei ako nekiyomie kecheng ngoriet age aketil akenopchi. Kenopchi neos, makinopchi nelel. Ko ngenopchi neos amu kakosit koboru kele ngorioni ko kakoit kong'et. Lechini nakait tanyolu ial age nelel. Ko amu kikoliket ak ngoriet nekimakomi ngoroik alake kilochi akeile mwaita akemutai kakekut kot koba kechiriet kekute kororik chik koba lain. Ko amu kimakomi ngoroik alake. Atindiot nekibo atkinye ko kimakomi ngoroik kou rani nekiwale ngoriet rani iwal saa sita iwal mutai. Ko kanyikong'alal Jesu akobo kasuldaetab logoiwek chemiach. Kasuldaetab logoiwek chemiach komwochi kolech kanetisietab logoiwek chekiche komeibu osindo nebo kabwatet neng'ung sinamie kanetisiet nekanyokomwa Jesu nemelen kabut kanetisiet nekibo tai ako kamnyo nyokosuldae. Kasuldaet koboru kole kikakimwa kele eng kitabutab Isaya, kikakimwa kitabutab Komong'u, ko nganyokonyo Jesu nguno koek inendet anyun nekikimwa kele inendet. Ko ngomwa nyokosuldae tuguk chekikamwa. Ikere kele ango maunotet age tugul ak katiyet age tugul koendi kosuldoi. Ko ngosulda tuguchotok indoi kele ng'alek chekikimwa atkinye koronchu kakosulda. Ko kinyo Jesu melen kinyokobut arorutiet nebo keny. Kinyo nyokosuldae sikobit konyumnyum mugulelwekab koyonik konai kole Kristo Jesu ko kasuldaetab imandab Jehova. Nekebor kole ngorioni kinye nekitindoi nekibo keny komelen kakilechin mete arorutiet nekibo keny. Kalechin kainyoru Jesu inendet nekikamwa sirutik. Nguno kobendate ak inendet kou kanetisienyi. Kongoi Messi. Kongoi atache mwalimuyan nerube. Kongoi. Keng'alale tiyet. Ko tiyonotok tupchosiekyok komang'et kityo betusiekab Jesu ako tesetai akot nguno ngeng'alali. Ngole Jesu kianyo sinyasuldae ng'atutiet. Akomwa eng kitabutab Ibranik 10 kole nikoyomis netun kiyomisi akichek keibate betusiek chechang ng'oi. Akosirchi ande mugulelwekwak ng'atutikyuk akosirchi kabwatutikkwak. Amu ngisoman eng koitet kurgei 8 yo komwoe kole akimorib ichek kayomiset nebo arorutiet netai amu kibistoi ak nyalulnatet. Ako kale ayoe arorutiet nelel netiegei kayomisutik chelelachen. Amu kayomisutik chelelach ko kikale ngolin lagokab Israel ko kakosoman Musa ng'atutik 10 kole kiribe
lakini kilul amu kitemene korip arorutiet kobo biik oeng chito nemi komasi ak komasi akondo sei age tugul kole kakiyonjine kole ni kayan kole nengene kayan kinde akibaorian kesirchin akinde sei biik oengu matemene Jehova akitemene konyo Jeiso nyokotonone yotok sikilelit arorutyonotok ko nekatakimwae acheket koek Jeiso neyomise kakwan nyokotonon Jeiso kebebertanyo sikonde sei ing komasi kondo kwan ing komasi kole Jeiso asuldoe ng'atutyoni ing oritinwa konde sei Jeiso arorutiet nelel nekamwa ing koitetab yotok Ebrainik 10 koitetab 16 kotestai kole nekata Israel icheket chekimwa ing kitabutab Komong'u 19 koek Jeiso rani nemwoe kole Baba ae ng'atutyoni ing orititab mugulelwekwak akasirchi kabwatutikab nautikkwak kounotok ng'olole Jeiso akwot nebo keny arorutiet nekikakiyai eng Sinai nekitemene korip tos kinyokowirta Jeiso arorutyonotok kolaja manyokobut ako kinyokwai kayamiset nelel amu inendet nekanye komwa kole asuldoe amu asirchini ng'atutikwak ng'atutikyuk king'olole as kebeberi kele kiptaiyatab Sabato lugonotok nebo tiyet kotesetai akoi rani amu ineti biik alake kole Sabato ko kibo Yahudit kwachek keribe Jumambili amu betutab kiptaiyat ngewek anyun kitabutab Marko ketebe kele Sabato kobo Yahudit ko Jumambili kobo Kristianik amu Jumambili ko betutab kiptaiyat Luka 2:23 akoi 28 komwoe kole akibun mbarenik ing betutab Sabato akotoi alamalian chi kobagat mesisikab beek akole Farisaek inendet kero kalya asikobit koyai betutab Sabato kineetat eng ng'atutik ako kilechi ichek Jeiso tos tomo soman kit nekiyai Daudi yekimokotinye kiy ak kiyome rubet inendet ak chekimi koboto ichek kou yekiwo kotab Jehova eng betusiek chebo tisindet Abiathar ak kwam makatinik chebo kabartaet cheetotin eng ng'atutik kele makiyomei kobate tisik ichegei akokochi ichek chekimi koboto inendet akolechi ichek anyun betutab Sabato okikiyai Sabato akobo chi ako kimakiyai chi akobo Sabato koek anyun weritab kiptaiyat weritab chi kiptaiyat ako nebo Sabato kongyeweksei kobunu kanisa amu kiba saet nebo karon kongyeweksei ko kamaamgei amu kakimusta saet kobach nganok mesisekab beek kwomoti akong'oi konome akonde eut akwam konyek kole chun kalya sikokesis amu kimakochamtaat kekesis betutab Sabato kole nini sibele kaikese mbaret kakise rubet nekakebe keboisiechi Jehova ak yekiweksei kolole rubet makitiyo kele betutab Sabato ngoro kakitiyo kele tos kyai ne eng betutab Sabato kole amoche anet akas ole ki maketab Jehova kong'ete akoi ngiweke kitabutab Taunet 2:1 kokile kamuktoindet akiyai kamuktoindet tuguk tugul kokes ak yekingokakoit kokesunetab yaet komugul kokur Adam ak yaet komugul kolechi omuny eng betutab 7 kotar anyun Jehova boisiet nekiyoe akomuny akotelbis eng betutab Sabato kotach yaet komugul komong'chi kamung'et tos kikang'et Adam aja amu kikiyoe lagat komut kasi koskolen ko betut netai kosobe Adam ko Sabato nebo Jehova kelechi muny ndakichitoi kolen amuny kwai ne kono betut agenge ataitai kasit kabisa nyekang'et amuny Jumambili ako kitach Adam konunet nekikochi Jehova nakilen a gift a present akikochi kelech itoune betung'ung netai ko betutab kamung'et imwochi Jehova kongoi amu kitaboisie Setani yoto kole
megere kikiyain Jumapili sitindim kasit iyegain yebu meiwo the purpose amune nengung nebo sobet ko kikicheng kabisa meiwot nenyokwai kasit ngai ako kinyo kesich Adam kele kakisichin simu makisichin nyotisien ngai betut netai nebo sobetab Adam ak Hawa ko kikomuch akolechi Jehova kongoi nengung toronotet ak kimnotet ak kondit koikeny ak koikeny kounoto Sabato kobo kamung'et Sabato ko kitalbis ak kebaibaitu nyokowalak Farisaik koek Sabato betut nekinyolili ngimyoni komakibendi sipitali ngwam rubet komakiyoe kiy inyai kelek anyun akilenjin betuni kikoek tabu koek milet nenyigis nekikirotyi biik chekimokomuchi kola koit Jeiso nyokobor kole acha komut kasi koskoleny eng kimurtoiyot kole kakokeskei kotyach ng'ony komugul akonyoiwei kat aking'et kwai yaet nebo kalelitet nekikiyaech eng Jeiso komwa kole kakoyaak akwo komuny Sabato eng kererit Sabato inoto koboto tugul chekakoyan inendet ak betut nebo tai nebo wikit ko kakotar boisietab yaetab sarunet kowek kipsengwet ipkwai boisietab tisoinotet akoba achek kekurech tugul kimuny koboto Jeiso eng kererit kokakokes boisiet nekamwa Jeiso ng'imurtoiyot kole kakoyaak kemong'chi Sabato nebo oeng uyo kikakitach Adam komuny Sabato eng betut netai nekikakiyai koek akichek Sabato betut netai yekingokesarwech kounoto komwa Jeiso eng kitabutab Marko 2:28 kole kounoto kikiyai Sabato kobo chi noto amune anyun Jeiso ne weritab chi ko kiptaiyat nebo Sabato nam kunoto ngakor ketas nekisomani eng kitabutab Ng'ang'utiet 1:9 ak 10 kole Joana kiami atupcheng'wong neyamdoi nyalilda akobo bonotetab Jeiso kiami emet nekikwembek nekikure Patmo akobo ng'oliotab Jehova kiami tamirmiriet eng betut nebo kiptaiyat akakas utit neo mbatenyu newiri ake ngong'ololi Joana eng kakwembeyotab Patmo eng kitabutab Ng'ang'utiet 1:9 ak 10 kokole kiami kakwembeyot eng betutab kiptaiyat tos kimi Sabato ne Jumamos anan kimi Patmo Jumapili kowalwech Marko eng kitabutab Marko 2:27-28 kole Sabato nekakitiyo eng yu amu kikochi katiaknatet Jeiso chekimiondos kole kamongen ole Jeiso ko kiptaiyatab Sabatoni kounoto ngele kiptaiyatab Sabato Jeiso tatyo kole Joana nekimi ak Marko kiami betutab kiptaiyat ko tos ng'alale Jumapili anan ng'alale anan Jumatatu anan Jumamos amu ing yu kongen kole kale eng 23 kibune mbarenik eng betutab Sabato koboto alamalyenyi yekingotoi kobai mobet kole chun kamatoomisie makituiyo kitiyo anyun kele Sabato betut ingoro kingen kabisa kole Sabato ko Jumamos lakini katiyo kityo kit nekayal amalye nyokobwoti as Jeiso kole kero Sabatoni o chiche kitou Sabatoni kwane ane nekikesire ng'atutik 10 eng tulwetab Sinai ako kibo sikesarune chi kounotok chamdaat kesar sobon eng betutab Sabato ara ngwami salamalyenyu amu a kiptaiyatab betuni kongolen Joana kiami Patmo eng betutab Sabato ko betutab kiptaiyat ko betunito amu kale kiptaiyatab Sabato ko Jeiso kongele betutab kiptaiyat ko ng'o ko betunito bo Jeiso ko mami ole nyikewoldoi Sabato nebo Jehova ne Jumamos kele o kakimi Joana betutab kiptaiyat ne Jumapili mami ole ingione yoto amu mami yewalen surutik Jumapili ko betutab kiptaiyat amu kale nyu Sabato ko betutab kiptaiyat amu Jeiso ko kiptaiyat nebo Sabato igere ile tokomi tiyonoto akoi nguno nekinyokoboisie setani sikobit kowech yuto ng'oliot age ko kale nyu kingwo Daudi komwee Saul
ko kiingen kole amu makibendi ui Sabato. Ako kichenge Saul koyach komuny asikarekab Saul korib koyach Jumambili sikecheng'at Daudi. Ko amu kimi yeng'oi Daudi korib ing saisiek chekemuny biik tugul. Kotom koit saisiek kokayech emet kokorokta asista komut kasi koskolen. Komwei kongen kole matwaege chi mi chi neisubi. Ko kikure emergency nekimwei kembou notok. Ngipkoeche Sabato komi olin mi Abiathar. Ko kikiisto makatinik chekotar wikit komugul komut kasi koskolen sikinde chelelachen chebo Sabato. Ko choto chekiib kikochi Daudi eng betutab Sabato. Amu kingen kole makoi sup asikarik akonam akomwei. Ko ikere eng yuto ile ki maketab Jehova kesor sobon eng betutab Sabato. Atindot age ko kitabutab Marikoi notok 3:1 ko chito nekiresote eut. Kabwa alamalait ko kokonai kole inyoise eng betutab Sabato kole ngenam sikenyoru anyun exhibit nepkimuchi keipchi paunik chekikure Herodias chekipaunishei eng paunatetab Herod asikobit kimuch kenam Jeiso akinde korkoret. Nyokolechi Jeiso nyumnyum ingoro kele kakenyoungat eng kirwogikuk anan kisop chito neresot eut tatyo konyochi kat akosop. Eng yotok konerekso chu kole kaiyai kwang'ut ako kaiyai munut eng betutab Sabato. Makimeche kinya biik chesoptos chemiondos eng Sabato. Kolechi Jeiso kimakomakenyu notok kokonu kwanda akakonu eng Sinai kisobe chi. Kararan kesor sobon notok kitebe kole mie kesor sobon anan mie kebar sobon. Kole Jeiso kimaketab Jehova koek kamang'unet ak kasobet ak boiboiyet betutab Sabato. Konerekso chu ak ipkotoe kotet ole kibortoi Jeiso. Kotebe as Jeiso kole ara nekabopangan obar chito eng Sabato ko kaikai noto anan kaikai chito nekosor chito nekamyoni eng Sabato. Ngoto ka machamdaat kinya chi kochamdaat kebar chi amu konyoru Herodia kele meche kenam kabisa akecheng evidence akesir kabisa kesit ipkoburu. Ka machamdaat kinya chi Sabato lakini chamdaat kepangan kebar chito. Tebutiet nito nekakimetoiwech kele ne ortinwek chebo bitunwek eng betusiechu cheyomei ketorete chi eng betutab Sabato, ne nechamdaat ak ne nemachamdaat. Tuguk aeng cheboreke tamoche awo eng komosta ni ko kebeberta ne chepng'esut nemi eutab katam akomi chepng'esut nemi eutab tai. Chepng'esut nemi eutab tai ko nebo legalism nelen makiribe Sabato, ikiribe Sabato ak isus kelek matin kingwanit akoi korokta asista sichubishe akilen kane betuni kolen kotwake lagok keeksis korok Sabato rani kot kosas biik kole bara kabisa ngobet betuni ko maket noto nekinye kongwanit Satani Sabato kotomomoche chi. Ing chepng'esut nebo katam ko nekakotiaka kole kiyoe korot age tugul mami shida ngoek raa Sabato kotko ngomite party nekebendi kebe olotok keba baby showers keba olotok korot age tugul ko simaesiok biik ko ngayai kunotok ngoba lagok koe korot chepkokon age tugul. Ko ngot ko chepng'esut nebo katam anan ko chepng'esut nebo tai ko kakebe mumon ako katikati ye kararan nemoche Jehova koeku kamang'unet Sabato ne akot chi nekarokto tany kolenji oyie kongoi biik chok ketar saet keba kerutochi chemiondos keba kerutochi chemi korkoret ipkole biik kongoi amu betuni. Mi kaniset ne betunoto komondoi kwai chi age tugul kotoreti chemiondos chemi korkorosiek chelyon ipkole biik ndama Sabato inito kikebetie kararan bichu nemami ki nekergei amu betunotok ko betut ne kure biik chemite olobo barabarosiek olo chematinye ole menye kobwa meng'otosiek kwak nyekeamis tugul keba kanisa keamis saa 8 keamisie koboto biik alak ipkole biik kongoi makikere koite Sabato sikeamisio ak bichu amu betunoto ko kararan bichu nebo kwang'ut nga kararan wikit komugul komasire Sabato
Ngakina Jehova kondo sabatuni kounotok maketab Jehova sikobit koek sabatut lapkeiyet nekinoe bichu kele kicham Jehova iman. Ma biik cheilen kityo bahati mbaya ngetite Jumamos koyo mami amitwogik kirukutege koimen matindoi ane kaitu komeano elen acha sabat rani mangemisie koyote kimache setani konde lembechek chemi eutab tai ak lembechek chemi eutab katam sikosas biik sabato ako kimaketab Jehova koek sabatu neibu talbis neibu kalia neibu boiboiyo neibu kosabet akosopcho sobonwekyok ak tugul chebo biikab kokwotinwekyok. Tos mi chi netese ng'olyo anan ko tebut? Bas kongoi mami atache mwalimuiyot nerubei. Kongoi mising Pastor, kongoi. Kakibe kebeberta nguno nebo ng'olyot nebo atindiot nekikilich. Koin kotomo amwa amache ates ng'olyot agenge akobo Sabato. Kikoimegei biik mising konai kole Sabato ko betut ngoro. Ako ki sirutikab Jehova komwoe komie nematiti chakakosoman Pastor kokameche atesyin kitabutab Luka. Luka 23 kaitini konom ak ang'wan betut nekikikortoti Jeiso. Sirat kabisa inai ile Sabato ko betut ngoro. Kale aki betutab chobet aki karik Sabato. Nwach kunoto eng siretab Luka. Aki betutab chobet aki karik Sabato. Betut ngoro ni? Betut nebo chobet. Ko ngeba atindonik ii komi kiy nekikure Good Friday anan komut kasi nemie. Komwoe biik chechang kole betutab komut kasi ko betutab chobet. Nekarik eng tai ko Sabato. Kokamwa siret komie nebo sirutik cho kisomani ak Bible itindoi ak Bible kisomani eng kanisa ngo Kingeresa anan ko Kiswahili. Ko kisomani Good News, Kingeresa nabo Good News nebo rani kolen it was Friday and the Sabbath was about to begin. Ko ngomwa kole ki betutab komut kasi ak karik Sabato, ingen ile ngemwa eng Kalenjin kele karik komite tai. Ko ngiwe 24 kait agenge komwoe kole ako eng betutab tai nebo wikit ko kaech emet kobwa kererit koib nyamdutik chekikakichop. Tabit betut nebo ng'etiet nekang'et Kristo kekure betutab tai nebo wikit. Iwe Good News Bible nabo rani nekikibo Kingeresa nabo kole it was early Sunday morning. Ko Sunday morning ko Jumapili. Ko kale Jumapili betutab tai nebo wikit kakong'et Jeiso eng kererit. Kolen komut kasi karik Sabato. Kolen Jumapili kakosit iwe kitabutab Mathayo 28 koit agenge. Komwa Mathayo ng'olyo neuni. Nyumnyum nitok amakoi iimegei. Kale kingakokeskei betutab Sabato. Koekyi betutab tai nebo wikit. Kobwa Maria Magdalena ak Maria age koker kererit. Ko kanyo konyigis Mathayo 28 kale kingokeskei betutab Sabato. Kakarik betutab tai nebo wikit iboru kole kerir emet. Len Mathayo kakokeskei Sabato. Kolen komut kasi kakorik Sabato. Angote boisie ng'omnotet netya, angote tomtomi, ingen ile Sabato komite tai. Sabato ko kito neboru ile mite kwenutab komut kasi ak betutab tai nebo wikit ne Jumapili. Inai ile Sabato ko Jumamus. Ko ngisub sirutik cheu chotok cho komeimin. Makoi iimegei. Ko keba anyun nyasutiet ak kaimutiet nekonu setani eng nyo. Nekanyo konam biik cheribe Sabato, konyigis Sabato ak koutye tilyandit nebo tamirmiriet koboisie borto. Eng kebeberta nin age komi chito nekikoeche Sabato kole kikisir bo Yahudik ichegei. Mami ile kikisir kele Sabato kobo Yahudik. Amu sirik chebo Bible eng yu ko ng'omutik chekisir ako kindochi tamirmirietab Jehova. Eng kitabutab Luka Mariko 3
koy atindononoto so 20 akoi 35 ko nekit kaliket nekakilich. Ingen ile rogoet nekakilich komi rogoet nekikilige oeng. Ko nekikilige oeng ikere ile rogoet nekakiligeni kotogu. Komi rogoet nekikilige 3, komi rogoet nekikilige 4. Ko kimnotok nabo oeng komuchi ngirate artet anan irate moita ko nyumnyum kong'et. Ko nebo 3 komeche kokim kora. Ko nebo 4 abs ko tamne notok komakim. Ko kanyo ng'alal nguno kergei kale kaboisie ng'oliot Kingeresa nekikure sandwich. Sandwich ko makatiat nekakitil ipcheune makatiat komong kebeberwek oeng akiyat kwen. Inam kwen nguno inde maiyat nekaibel anan ichop inem tunguik anan ko ketil kobichek kole akinde orit anan icheng kiy nekende orit akinam nin age ituge barak. Ko ngituge barak nguno ko kakile sandwich kakilich. Singiyome nguno iyome maiyat komi makatiandani, iyome nyanyat komite makatiandani, iyome kitunguyot komite makatiandani. Ko kalikoni ko kikoboisie biik kole ngiwendi nguno hoteli ilechi ameche chaik ak sandwich. Ko kingen kabisa biikab hoteli kole akochini nekikilich, makatiat nekikilich nekikinde tuguk. Ko atindiot nekikilich eng yu eng kitabutab Mariko kokatoi Jeiso eng gaa. Yekataune gaa kokamwa ng'alek cheu chu. Kale kiawo Jeiso akoi gaa. Kaliket netai nerogoet netai ko neng'ung nebo Jeiso nebo gaa. Eng 3 kaitetnyi ko 20. Ale kingobaskei tuyet kokeny. Kabaskei tuyet katuiyo kakesub Jeiso kakenai kele ko siretab Mariko ko siret Mariko kabisa atindiot neooksei ne ine. Kere tuguk cheooksei. Kale kakobwa tuyet neo kobaskei. Kakobaskei kobwa biik koumgei. Kuregei biik koyoptoi ng'alek eng tulwenin akoi tulwenin, atebwenin akoi atebwet, ainonin akoi bitonin. Kotuyogei biik. Kele mieno rani, kele mi kabanum, kele makisistosi kibendi. Bas kakikobaskei biik tuyet kokeny, kale kokiit kasarta nekakotebi alamalaik kobendat kong'ololji Jeiso biik chechang. Yetong'ololi biik chechang kokwam rubet. Kabendi is komunyi bichu kole alamalaik ak Jeiso. Yete nemotinyi kitikin koit biik tuyet neo nebo kwong'ut. Akile matokwomis ame rubet nea. Ame rubet Jeiso, ame rubet alamalaik. Ibwat ya rubet yekaiwendote kaibirtegei kakurin asista Palestine lekimi Jeiso ko ki emet nekilale asista kabisa. Lale asista ne ong'atet emet. Nguno kakong'etyo nebo kwong'ut nele po ingemuny. Oronjo koit tuyet neo. Ko ngato koit tuyet neo ko korok nekataune korok eng nekaliket netai ko kataune tilyanutikab Kristo ne Jeiso. Kele ngokong'alal chichi ng'alek chemalitit iboru kele angu kokokwerki, angu mi kiy nekokokwer metit, angu makokararan, angu ng'alalet ingen ile yako akouy neany komwain biikab oling'wong. Ako ngomwaun komwaun ng'alek chekeyochini Jehova. Ingen ile name setani yoto. Kanguna kaboisie setani tilyanutik nyokomwachi kole Jeiso ngu ng'alechu ing'ololi koiboru kole makomi metit. Angu kokomach konamin kiy metit nemakararan. Tos iywo anan ne nekokomach koimin. Ko nganyokoit sigik noto nyokotebe ko ngotokotesetai atindiotab sigik kong'olole kele oye makararan chichi. Koit kanetik chebunu Jerusalem. Kanetik chebo Jerusalem ko ng'omnotet nebo dini. Ole mi indet nebo Yahudik ak ng'omutik chebo hekalut. Kergei nguno ng'omutik chebunu Baraton chekikosomane university ak ng'omutik chebunu Bugema
chekikosomanen theology. Kele ngo profesayat nemite baraton, ngo profesayat nekikosomanen kanetishetab dini. Ak kekure bichoto kobwa anyun chun kele kakoit anyun ng'omnotet. Yetomo ketar atindiotab tilyonutik chekele oye makoletit chichi angu kakoma konam iywek tutigin chengering ngu makomi komie. Ko ngotomo kobek atindionoto kaliket netai koit chun. Akole achicha onoik ing kimnotet nebo Belzebub. Belzebub ko ng'o? Kiptaiyatab oik. Kamuktoindetab oik. Kele ipkosomei kimnotet kong'ete oldab oik sinyokoisto oik ing biik. Role leboisie setani. Kang'et setani koboisie tilyonutik ak kapchi. Kaliket netai. Ko ngoto kokwong'e biik kaliket nebo tilyonutik koit chebo kanisa ak chebo dini kolech achicha manot kityo kele mako kararan konam iywek kole kokochang'a iywek kokoba barak mising. Iywek chik komelen yu, iywek chik kobo koindet. Kang'et ng'omnotik anyun kokweri kolech anyun matoimege sigik ak tilyonutik makolitit chito angakikonam oik. Kende taban yun makiwolchi ak konyokoit atindiot nelel nebo oindet. Matokosis Jesu akine. Kotoi kong'alal Jesu kole konam eut ak anyun nebo nekakilech Belzebub. Kolech ano lekikisir kele ondoi oindet age. Kanam eoto kabisa. Sinai ile luget neo nebo oindet komelen itoune lelo. Itoune yoto katoune. Matakomache koba sigik chekale amu chebo kabwatutik ak iywek kebimane sipitali. Kemeto noto korok amu yoche kecheng daktari sinyokopiman kele oye ngu makomi komie. Koname Jesu ing yu ng'omutik kolech ano lekikisir kemwa kele oindet kondo oindet. Ko ngimi 22 kokakiboisie oindet konya oindet age. Koteb Kristo Jesu kolech ekundo oindet kiptaiyatab age akoisto oindet ing oindet age nekakonam chito age nemite orit. Naile atindiononi kilichin kimasi yetetomo ketar keit age. Ko ngot kotestai keng'olol ng'alechoto makiwol ngiwe 23 akoi 28 kotoi Jesu kanetisiet nebo kabarunet anan kalewenet nekateb kole tos setani komuchi koonda setani age. Kimnotet nemitei nebo Jehova komuchi kotelel kimnotet nekapchea koek oeng. Katestai si Jesu nguno 23 akoi 28. Anan laitoriat age tugul nekapchea kotos komuch laitorianoto kotelel. Anan kot age tugul nakitech ngopchea koyoto konyumnyum kotelel. Ngele mite toloita. Ko toloita kele kapchea toloita kakiyep kong'ete barak akekerer toloita. Kobesho nebo kimasi ak kobesho nebo utab tai ak katam komuchi kotelel koyoto. Kokanyo kole Jesu memuchi koteleso, mateleli kot, mateleli laitoriat nekapcheak ak kandoik chik ak biik chik. Kou notok anyun maoing'e setani koonda oindet age. Kou notok kobor kole mami chi nemuchi koonda oik ne agenge kot ko oindet. Ko kimeche kobor Jesu kebeberwek oeng. Kebeberta netai komeche komwochi biik chik ak kasubik chik ak ichek chekikosoman sirutik kele labaunatetab Jehova ak inendet komapcheat. Matindoi kimnotetab Jehova korot nekimuchi kemwaitae kele malitit. Ne malitit ko setani. Ako setani ing kebeberta age tugul ko inendet nemuchi kobet Jehova koteleli koigeny ako mawalaksei. Kebeberta nebo oeng. Setani ing kabwatutik chik ko kaboisie kolech oindet ko oindet. Oindet nin kanam chito nyun ak oindet nemwoe eng yu ko agenge. Makong'et chichi nesubi atebetab oindet kosubkei ak inendet kou yeu. Kou notok
Makoistogei oik ing ichegei. Neisto oik ko inendet netindoi kimnotet kosir oik ne Jehova eng Kristo Jesu. Ing nitok kokon Kristo kateyet kotechi bichu. Komwochi kolech Jehova inegei netindoi kimnotet nebo nyoetab kat. Ako Jehova netindoi kimnotet konyochi katengek age tugul. Koit anyun kanetisiet age nekanyokonet Jeiso kele angami tengekto nemakinyochi kat ra, makinyochin kat mutai, makinyochin kat kenyit nenyonei, makinyochin kat eng kanisa, makinyochin kat eng kebeberta age tugul. Tengekitok kekure tengekto nebo tamirmiriet neichube. Nyokonet Jeiso nguno koib kaliket age komwochi, kakweri Jeiso kong'ete yekai. Kokweri komie kole setani komelen isto setani age. Kimnotetab Jehova ko kim. Tieme setani eng oret age tugul kwai kamaset. Ako eng kebeberta age tugul komeche Jehova kowek kamaset nekikomasoindet. Luget neo nemeche kobor Jeiso akokochi kimnotet icheket chekoyonik kokonai kole kitindoi luget malo, kitindoi luget nemitei kwenunyo. Kong'ete tilyanutik, kong'ete choronok, kong'ete ng'omutik ak chekikosoman kanetisiet nebo sirutik chetililen. Ing Johana 18 kaitab 16 koitab 8 komwoe kole tamirmirietab Jehova ko tamirmiriet netindoi kanetisiet akobo imanda. Eng 16 Johana koitenyi ko 13 komwoe kole tamirmirietab Jehova komutinech imanda tugul. Kot komutinech tamirmirietab Jehova netangusi mugulelwekyok. Kenai Jehova ak kenai imandab Kamuktaindet. Koboru kele sirutikyik chekikisir ak ng'olyot nekisir nekimwa Kristo Jesu kotindoi kimnotet komong oik chekikonam mugulelwekab biik ak kokochi biik katyaknatet. Kaib Jeiso kanetisiet kolich nguno kabwatutik chekikakoptyogis eng biikchik chekiya kole makararan metitab Jeiso, kikonam iywek ak kanetisiet nekanyokomwa biik chekamutik kole Jeiso koboisie kimnotetab oik. Sikobit komut tugul kole boisiet nebo tiyet ak boisiet nemakikuitoskei eng ng'olyotab Jehova ko tugul kong'ete oindet. Ako mami besio nemuchi koterteris oindet. Mami besio nemuchi koterteris Beelzebub ne oindet ne kiptaiyatab oik. Meterteri, kiterter man Adam akinye akobut Adam ak lagokab Israel tugul. Rani koboisie setani oranatak komas biik. Nyokonyo Jeiso ne inendet ko kiptaiyatab kiptainik akomutyi biik kele inendet kotindoi kimnotet nebo nyoetab kat nebo tengekwok. Ko koistogei chito kobisto matingakemwochi kokaleli tamirmirietab Jehova. Amu tamirmirietab Jehova ko kokaikai muguleldo akotoret muguleldotok sikobit kosik akotach logoiwek chemiach. Nyokole Jeiso anyun akonok kerkong'et ole chi age tugul nemakase ng'olyotab Jehova akosik matingoi konyo ng'olyot akoi kurgeng'ung akitestai ak atebeng'ung kou kila kokelelchi tamirmirietab Jehova. Ko ngilelchi tamirmiriet koboru kele kebistoe tamirmirietab Jehova nemi ung'ot nemakikere ako neikoikoi muguleldo kotangusit sikobit kotach logoiwek chemiach. Ko ngiyeshe tamirmiriet netindoi imanda ak tamirmiriet netindoi imanda tugul ko tun let nebo kakesunet komenyoru nyoetab kat eng emoni ak emet nenyonei. Neiboru kele anga tengekto nakure eng Kingeresa unforgiven sin, unpardonable sin, tengekto kabisa nemakiwoli, tengekto neitesetai ako makewole kikeng'och ko setani ko kikonyor korokotok makoi tekenyochi kat setani amu kingobut setani kong'ete kipsengwet ko mami besio nekikotambuan muguleldonyi kole Jehova kobo iman. Kikoek kiplembechwet kong'ete taunet erenet nebo keny netindoi king'wan kiorochi netindoi king'wan akobo chi
ne ngosis kabisa chichoto kole uyito mi korotik eunekchik, ko setani koibe korotik eng eunekchik. Inyendet ko rumindet, inendet nebestos biik, inendet neyoe pichiindo nebo tuguk kopichiitu ak kouitu. Ongenai kele eng kanetishet nebo rani kokamwoiwech kele nyolu keat konyekyok ak kekuye kele kitindoi luget. Mi nyoetab kat kokakisub ak ketach logoiwek chemiach. Kokinyokoboor Jeiso ak konde tugul, koboor anyun kolii tugul Jeiso eng kakesunet nebo nyoetab kat ak koborchi kole biik inendet ko kiptaiyatab kiptainik nesoru biik. Kokwong'e biik sahi ngot kanetik chekabwone akile matokonyor kiy netokomwoe. Kong'et sigikchik chekalen oye malitit chichi kikomach konam kiy akokwer nakile kisile kipkekei. Makararan kabwatutikchik. Kokwong'so tugul akole tomo kekose kanetishet neuni. Eng let kolige Jeiso kaliget nebo kakesunet kobor kole kaliget nebo ang'wan koboru torornatetab Jehova akobor kele soru Jehova kimnotenyi. Korok netai komi Jehova kwanda, kaliget netai. Nebo oeng komi werinyi, komi tamirmirienyi. Nebo ang'wan ko inye neketach logoiwek chemiach. Kakomutun Jehova sikobit itach kap kipsomok koek kaliget nekilige ang'wan. Tos mi chi netese ng'olyo? Kameche ates kongoi Pastor Ng'etich. Kameche ates eng yotok kityongan akobo the power of understanding. Kikere kele kingonyo Jeiso akot kokait korok kityongan ko makielewan inendet. Kingonyone kelen makanyo bak sinyokotur serikalit nenyinet, lakini komakielewan akot eng kanetishosiek tugul chekiyoe komakielewan. Tos biit musmuset eng sobenyo? Tos mi musmuset nekemuchi kemusmus akot kiboitinikab Jehova? Kikere kele eng tuguk tugul chekiyoe Jeiso matingikikere kwang'utik chekiyoe kelen kora kakoboisie kimnotetab boik. Ko unotok akot eng sobet mateteanchigei Jeiso, kimuchi koteteanchigei lakini kiming'ingei Jeiso akotestai konetis ine. Ko une yekakimusmusin, yekabit musmuset eng boisiet neiboisiechini Jehova? Tos tesaksei kayaneng'ung anan ing'ete imeche ile kameche aborwok iman ale ayani Jehova akaboisiechini Jehova? Kiming'ingei Jeiso, ako ngot ko kimakielewan Jeiso ko king'o achek? Maimuchi koelewanin chito akobo kayaneng'ung ak boisieng'ung neiboisiechini Jehova. Ko matinemugei kile saborwok, iming'ingei kou yekiming'ingei Jeiso. Kimwoitoenen cheyach, kimwoitoenen che lembechek, chelyon, kimwoitoenen choto tugul. Lakini matkoit betut neinerechi amu kimanere Jeiso. Inginetegei atebet nekibo Jeiso kenai kele akot inendet ko kimaelewan biikchik. Kongoi mising. Kongoi ngabwatena amu kitindoi iman kaimutik amu tab koimech. Amu kakotaune biikuk chebo gaa tilyanutik kotoi kesasin. Amu yakakemwaitanen kososisiet kele ometeno kikonam iywek akobo ng'alekab kanisa. Ko ingen setani neboisie yotok, kikere Jeiso kingetaune chotok kele uye malitit chichi ngu kikonam ki. Ngu kikokwer kikonam kitikin nebo oik. Kosis Jeiso ine motwek komuita. Ko ngotokomi kimnene koit anyun ng'omutik akinye kerong'chigei. Ingen nguno ngoit ng'omutik komong pastaek akole ngu makokararan chichi komakakemwaita. Nyekekwerten anyun kele rata kakomwa biik tilyanutik, kakomwa family nenyinet. Oroni kanyokomwa ng'omutik kwonu. Yani kesesin kabisa kosis Jeiso ine motwek. Lakini kokibois kimnotetab Jehova. Nitok nguno katebene kole ano anan ko betut ngoro nebitu nyokornatet ak kalinanet. Amu biik chechang kewirenen ng'alek cheu chotok ilen biikchok ometo. Ako chengenenyi ometo kabisa ako mameche chi kotokonyo kwangu. Ane ak chepyosenyu ak lagokchuk ometo. Acha konerekek choto. Mete nerekek ak ile uye mawendi kaniseni. Katab kobit ng'alek chechang kot kole chito
angawe kanisani akase kabisa muguleldonyu makararan ngametoni kabisa ngai kawo yun kometo chito kaniset akwa age tap koit yotok arawek 3-4 kotoi kemburiet age iistegei abwoti ngot kanisosiek che kiamite kitoigei biik cheu chotok mi chito nekiwal kanisosiek nekit 5 kong'ete kaniset age kocheng'e kalyet kot kole chepyoset acha mawendi ngawek nekitai amu kakesungukani ak ipkenyoru kaimutik kou yekinye ona ole luget ko nebo setani ko agenge fashions anan kebeberwek ko ter ngoboishe setani lainda agenge komeche koboishe koroto kosokokten tia biik chekikeokta ako man kikonam iywek tia biik chekikeokta ak kikoketkei tia biik chekikeokta ak kikometo kanisa ako kiboishe setani oret agenge neu noto nitok anyun kakachere kongoi mising amu kekonech cherset kenai kele ano ole ketelele yekabit ng'alek ngingen imandab Jehova komito minuitab Jehova meimgei sa ak iegu nebo sautik betusiek tugul kongoi Ramaru Kongoi mising. agenge kotomo konyo Ramaru ko kakamach koek sait ko yuto kora ko keteiywech ko kikandoik eng kaniset amu manachi komong chi nekitokosiku anan ko chi nekimakongen ako logoiwek chemyachen anan ko chi nemawo sukul lakini nyokonetkei eng kakiletabkei kot kotoi kokuiyo sirutik chemyachen kot konyo kosirin simutai konetishe bile kosubwo muti kokacho konetishe ngono kopelin inyendet ket konda nebo mailchigei sirutik chemyachen kotinyi amde nyungacho kosirin chito nekomong'u ile kacho kalaskei akoni kokonet ako tuguk alak chemakineti amu mising komung'et konda matokoek kongoi amu kanyo kong'ong'un Jehova akot ngakiatebe kanisani kosir anganyineta kiy nekomongen kwamin ng'etkong ak lasetabkei siborye chito taibimande amu kanyo kosirin koyotok nguno yebitune ng'wonindo nenyigis akot inginye kora akinye nekanyo kong'ong'un Jehova kiy kouin kaming'inetabkei simamutai ile ngiotebe kanisa we amaona chu tugul chu nganya kaikai to koitu amut kokona ine setani kora ilaskei kot kotoiyo kopchea kaniset kopcheunegei aeng mi chelen angonyo konetech logoiwek chemyachen chu kosir boiyotab kaniset nekong'et kole we en tomacho ndamaanum nekoitu ait kopchea kaniset komoche kerib nguno simaboishe ne setani inyendet ikirinde chito nekonyo konetkei logoiwek chemyachen akonyo komelaskei akinye nekeitu kotimimach indoe chu wing oretab kaming'inetabkei asikotachin biik akokonin boroindo Jehova neimuchi inete logoiwek chemyachen komi boisiek akichek ak chepyosok cheosen chetin mabisese kong ile to kitebechu kanisa ngomainetech kiy ngot kobit kaming'inetabkei eng kebeberwek tuwai kong'etu kanisetab Jehova koriboksei Kongoi mising eng kanetishet nekakenyoru. Eng kanetishoni tugul ni kokonech ng'oliot nekakinetkei kenai kele angaga kitabut Ameriko ko kikipchei konyil aeng koyekikimwa. Kele kebeberta netai komwawech kole Jeiso ko ng'o. Ak kebeberta nebo aeng kotakenin Jeiso eng atindoniet akoi kekartat eng murtoiyot. Ara eng tuiyoshek tugul chu ikere kakinet eng betutab rani ko tuiyoshek chikeborwech kole Jeiso ko ng'o. Kangisoman ikas atindion akobo tai nekang'alale Lilian akobo chito nekikirokune kot barak koborwech biik aeng ak eng let koborwech kole Jeiso ko ng'o. Keborwech biik chekitindoi kayanet eng chito nekikure Jeiso nekimite kokekwen biik nekimite kot orit. Kobwa biik chelau chito biik 4 chekanyo koba keshekut barak amu kayanetng'wa nekitindoi eng chichi kikure Jeiso nekingen kole kaka Jeiso ko ng'o. Yeityo kobor kebeberta nebo aeng nebo biik chekimite ak Jeiso amengen kole Jeiso ini ko ng'o. Nekang'alal Jeiso kole kanyoun kat kong'unyng'unyso chun akotuiyo kole kaita ano nyoetab kat chichi ama Jehova.
ango Jehova inegei koborgei Jeiso kole kagatindo mamalaga nebo nyoetab kat amu inendet ko agenge ak kwanda. Keker kele Jeiso ko ng'o eng biik aeng cheingen Jeiso ak nemengen Jeiso. Kong'ep kebwa kebeberta nebo kebore enganok alamalietab Jeiso kakwam rubet. Kobit biik chekatiyo mite Jeiso ak alamalienyi ingetkei Jeiso kole ng'o. Kong'ete kele kobit tiyet nekanyo kora kosikane kele kaka Jeiso ni ko ng'o. Konete kitabutab Mariko eng kebeberta nebo tai kole Jeiso ko ng'o. Kotiyo biik kole sirik kole kalya asike kobor bicho nganok akwam ako betutab Sabato. Komwa Jeiso kole weritab chi ko kiptaiyat ako nebo Sabato. Komwa kole inendet netinye kimnatet ak mamlaka tugul amu inendet nekiyoe Sabato ini ako kiptaiyatab Sabato eng ichek chemite eng kiptaiyat. Keker Jeiso kele kaka ng'o Jeiso angaka inendet ko kiptaiyat ne yoindet ako inendet nekitou Sabato ini. Kikuye Jeiso kosir. Nep kosirei keker Jeiso kotindoi eng oritinyi maket neo akobo chito. Tuguk alak chun tugul chun kobwanei ko the second hand. Lakini kito ne kebeberta nebo tai eng Jeiso komeche kotokyingei sarunet nebo chito. Keker Jeiso ko sarunindet eng kitabut nito bo Mariko. Kangebwa anyun eng nito nebo betutab rani nekinetigei atindiot nekikilech eng kebeberta nebo aeng nekakonet chekiboitiot pasta. Kekere kora eng ortinwek cheu chutok. Kekere tilyanutik, sigik, ak kekere kora sirik ak Farisai. Kimeche as kiro kele ng'o nekiingen Jeiso eng yutok. Ako tos kingobit oyet kotos kikinai Jeiso mising koye mwae kitabutab Mariko kole iborwech Jeiso eng kebeberta nebo tai kole ng'o. Nging'alal akobo makatiandani kakile makatiat nekikilich. Ko kameut amwon kakomwoe pasta ameche atesyi nekamwoe pasta. Ngilich makatiandani kakibatas koek aeng. Etye kinde mayat kei ak kinde kitunguik ak nyanyek ak ne. Yeitye kinde makatiat age barak. Ko kora ngisusei komechomchomi makatiat inegei. Anyinyetab makatiandani ko tuguk tugul chu mite orit kong'ete makatiat ibisor nyanyat ak kitunguyot akoi komanda komasin makatiat age. Koek anyinyet nemite kit agenge nemailenin chamune makatiandani amelenin chamune kitunguyondani anan memwoe ilen chamune mayandani. Imwoe kito nekakoek kit agenge neter nekikure kitumboyat nekakituyo koek agenge ak tuguk tugul keburuch ako ngesus imwoe ilen chamune anyun kitumboyandani mailen makatiat kitumboyat nemite tuguk tugul nekakindesan biik nekakili. Koborwech eng yu kiro konetisiet nekinyoru eng kebeberta netai nebo makatiat nebo barak. Yeityo kebe anyun tuguk chekilutone sikonetech mising orit nemi orit eng makatiat eng tuguk chekakinde makatiat orit. Yeityo kotare eng sang olin kotare makatiat kokeny atindiot nekakataune tai kotare as kokesuni eng olimbolet kokeny komwoe just conclusion of makatiat sikakas anyinyet tugul nebo makatiat kei. Kotoi eng yu eng kitabut nito bo Mariko 3:20-21 komwa kole kakiyumgei tuyet kokeny kosko matakomuch akot kwomis. Ak kingokas choronokchik koba konam inendet amu kimwa kole kakobet met. Atya kotoromben noto no makatiat nebo barak. Atya kotoromben atindiot kole akimwa sirik chekicherunegei Jerusalem kole tinye inendet Belzebub. Kanye makatiat netai atindiot nekatoigei kong'ele ngatekas ile kanyo kolya choronok chekachiket ak chetupcho kobwa kotoromben
kotokyi Jerusalem ngamote kay kabunu Jerusalem jaganyo ko laji cha emet ni boishe Belzebub kemetantin je nagay karok attiga ka saati gib ko mi tay sosoma agenge en nyoto sosoma agenge koit ko gen kebeberta nebo oeng sosoma agenge ko agetar tuguk chekilutone chekinde orititab atindiot koit ko gen en sosoma agenge kotestai kole kibwa anyun kamet ak chetupcho akotononso eng sang ak kikiyokto kekur inendet keit makatiat nekabole tes kele abuche kakakutoi atya kointerruptan tuguk chebo orit katikatini komwoe kebeberta nebo let ing yo ami as inendet inendet makatiat nebo sang kangong'ololi pasta kwong'olole tuguk chebo orit chekikilutane makatiat lakini anendet ang'olole makatiat nebo sang nemi kimasin bo barak ak nemi ng'ony keker eng makatiat nebo tai ak makatiat nebo aeng kekere family kubor kei family akot akichek kotindoi orokenet kolen angokorokan metit chichi kalya sikele kokorokan metit amune kele kimatokomake kwomis chito nekakowendot barabara kotko maamishei komakomie metit amu ng'one maame rubo ngotko kele makase chito rubet ipko ng'ololchin bororiosiek kong'alalat anyun kong'alalat kele kong'alalat kityo mapkwomishe akot ko ngong'alalat chito to mapkwomishe okorokan metit mi kasoro nakasir kamwa pasta kole kakoek chito nekikosiripkei ke metit kidogo kele makomi komie chichi kobwat kole kokain met etya kobwat kole ngebe kecheng inendet eng yu kobisir ichek chekimwa kole one oik eng kainetab nebo oik ko ngete kele one oik eng kainetab nebo oik ko yakateb Jeiso kole imuktagei ano shetani koon shetani koborugei kuyo onegei lakini kachenjen kityo mbinu nebo ng'alalenyi asikobit ikere kuyo kaongei lakini kasusinkei kotebi ng'ony memuchi shetani koon shetani yoegei shetani kuyo malaikaitab lapkeiyet lakini iyeligei kityo ng'ongitikin kole asikobit kotebi ng'ony komie asikoberberin ikere kuyo lapkeiyet akakami shetani nekatebi ng'ony orit Belzebub kobitas ng'olyondoni kale sirik ichek one oik eng kainet eng nebo oik kole Jeiso maonoto amu memuoksei shetani koon shetani ngotko memuoksei shetani koon shetani koboru kole ma shetani amu makoi ng'e shetani ak koon shetani age bas kenetikei ng'olyot agenge eng yu keker family ak sirik kele mami eng ichek chekingen Jeiso amu kebwat chung kole angokong'alalat korokan metit kobor kole mengen mission nebo Jeiso kole ne kobwa sirik nyo kole one oik kobor kole mengen kora Jeiso ak ichek bichu kole ng'o chichi kale kibwa anyun eng sosoma agenge kale ne nekimeche family nebo Jeiso kale kibwa anyun kamet ak chetupcho akotononso eng sang ak kiyokto kekur inendet ak kitepchei tuyet kokayem inendet ak kilenji kero mi sang kamet ak cheotupche kocheng'in ak kiwolchi Jeiso ichek kolenji ng'o kamenyu ak chekitupche ak kikerot chekiyem inendet akolenji okero kamenyu ak chekitupche amu chi age tugul neyoe maketab Jehova noto weri neketupche ak chepto nekitupche ak kamenyu kikas chito nang'ololi kicham kong'ololi pastayat nekekure Pastor Buto eng wakati nekimi kitokosobei ko kingonyo kwamda kanisa kong'ololi kwasis tuyet ak inyokwo kora katikati nebo kristianik kochilchinot kong
ko kere konda nebo Kristianindet kole kekas kit nekamwa ak kosis emet kole kwel ko king'alalchi Jeiso akine kong'ololchi chekayem ko kilechi mi kamet ak cheotupche kocheng'en sang kikurin kole ng'o kamenyu ak ng'o neketupche ak kochilchi kong kora kokerot chekakayem inendet kosisyo biik kokwong'e kole kama kamet mi sang kama chetupcho kole chekitupche ak chepkametwakikyok ak tupchosyekchuk kole ko icheket cheyoe maketab Jehova. Kebor Jeiso family nenyi tupchondit nebo iman. Koro tupchonditab borto kobekyin yu. Ngap ketupche eng borto amakinamegei eng kabwatutik ak eng kayanet eng kanetishet nekitindoi nebo solutik chetililen. Yekas ile surtos chetupcho. Ngisoman eng kitabutab Luka 12:53 komwoe kole pcheigei kwanda ak werit ak kwanda, kamet ak cheptonyi ak chepto ak kamet. Kametab werit ako sotiondenyi ako sotiotab werit ak kametab werit kopcheigei. Amune sikopcheogis? Luka 14:26 kole ngonyonjochi amawech kwanda ak kamet ako sotiondenyi ak lagokchik ak werik ak chetupcho ak chepkametinik ak sobondenyi akine komaimuchi koek alamalienyu. Tos kale Jeiso osurye akobesye? Achicha. Kale Jeiso nyorunot keyai maketab Jehova. Keborwech eng yu kenai kele kakasirik ak Parisaik ak family nekibo Jeiso ko kimanai akobo boisietab Jeiso nekiakotoi nebo ibetab logoiwek chemechen. Kobartagei Jeiso eng yu ko weritab Jehova ako Mesia nekamwa kole icheket chekitupche koyoe maketab Baba. Koborgei Jeiso koyoe maketab Jehova ko werit ne Mesia nekikiyok konyo akobo sorunetab chito. Komwa eng kitabutab Isaia 13:12 kole ayae chito koek nekicheng'ei kosir taabu chekororon. Kalya kole ayae chito koek nekicheng'ei kosir taabu. Komwa kole chito nesire taabu chetililen chebo Obir. Ngap kole chito tindoi taabu ko katindoi taabu netokobiru kot ak ng'ung'unyek ako kure taabu. Komite taabu nekale taabu netilil nekikure Obir nekikobun maat ne pure. Ko kale Jeiso ayae chito kosir koek nesire taabu noto kikure Obir. Eng oret age kokebor kole ye maketab Jeiso eng yu kokosor chito akoyai kolelit koek nesire amu kicheng'e taabu. Yero taabu kocheng'e biik amu tindoi aliet ak kamanutiet nebo barak. Lakini kaip Jeiso kamanutietab chito koek nesire tuguk tugul eng kuretab asista. Kole anyone asikobit asor bandanyu nekianyo ko acheng noto. Ngocheng'e biik taabu acheng'e asor sobondab chi. Koborgei Jeiso ko Mesia nekinyo asikobit kosor chito eng kuretab asista. Siyecheng'e biik tuguk chemanamegei kole kalya sabato, kalya ne ak no, kalya sikeyai ne ko tiyosiechu tugul chu komwoe Jeiso kolen mamite kiy nekerak yu. Atorchinigei akoi sorunetab sobondo amu noto nekianyonji. Eng noto chamanekab Jehova ngenai kele Jeiso ko ng'o asikobit kebenji Jeiso nito. Asimakerkeitu ak sirik, amakerkeitu ak biik chemengen kole Jeiso ko ng'o. Lakini kesiai mising kondoit tamirtab Jehova. Kenai Jeiso ak kele kinyonji ng'o Jeiso noto ko inyakane ak ketach inendet ak ketebi koboto inendet tegoshekchok tugul. Chi netesei anan ko netebe. Ngates yotok. Kakitaune tiyet ak keker kele kitaune tiyoni kipsengwet. Yekingotoi keluget eng kipsengwet ko king'etyo sawil koroni
Nyokotyem koker ortinwek tugul cheimuchi konyonune Jeiso. Kokakekeronu koboronugei ko nebo let nguno nekeng'olole Arap Maru ko nebo kapchi. Imuchi akot nguno eng kwenunyo yekiibe logoiwek chemiachen komong chito kotach logoiwek chemiachen eng ng'emi kole chebarnywa ak chepkametinik to kipseberini kokitoret yemutainen nekiakeseni nyinetane o inetane ko kikimi kanisa ole kinye tomine akot dini kiborye maiyek eng oli isese kong koboisie setani utok sikesasin ak kesesenen kong kotile ara ngu kaiman ane kotonyone man kanisa ko anaitoi ano tuguchu. Oret agenge notok ko kinyikisiman akot ing Jeiso amu inget ile kingituni Maria ko kakoekitu mirichu ak chepkametisiek chuk. Ko baadaye ko kanye kesich lakwani ing oret no kilen njia kutatanisha makinai kele kalya ngasha komanach ako kikibokoito kotom koit. Ko ng'ung'unyot anyun biik ing ola tugul olo ibwat anyun koto kotinye kijana iyan ko chepto kole ngolen abe sukul ko ng'ololi lagokab sukul kele kakile kokotomimen Joseph kotokoitun chepyoset age tokotakilen kele komach kotebe kot. Kotko ngele wendoti mamache lagok koba sukul amu kirorichin kelechin kakile kokesikwagin kijana iyat koyo kotomimen kodau ko chi anyun nekokimondoi eng yu kocham kochubwech ng'echerok seremala. Kotko makanye chi konyo koi kakerore chi ipkolyap kole lagok kikisoso kotom koit ng'wenedab ng'etani. Ng'eto kelen kirire chotok kotoi kong'et kole aweritab Jehova kelechi makingen kora kokot koni ta iborye tengek takeiteshini age kotakenome sonajakut kelen tamanab kobe koroi iteshini kokeny ile kisicha Mungu. Kora ko yani Ingereza kelen bastard ko matinye kwan. Komye kitekekurenen bastard korok iteshi Jehova tengek tabara abili ijustifane tuguk chekiyai komit. Kong'eto kelen kong'et kwamdaat kole anendet nekioe psengwet ng'ung kele kait pareja soiti as kotakerire chun alak. So ko kiib koimgei chetupcho akoi baadaye kokakong'et Jeiso kotakasas kokuyot akine akot Maria akine amu kakele maamishe chichi malion kole kimakimwoe kelecho iywek ngikose nye chine korok nekokere kesiche amuti atyo kole kisiche Jehova ako korok makingen kale kakile kianum anan ng'o nekibotekei makinai lakini ngetakeborye choto koteshin alak ko ng'olionoto nemoche kokorom ngop komong chito eng chotupche anan ko chepkameting'ung kiptuibotoi nebo notok ko yekainai logoiwek chemiachen lakini tom konai biikab oling'wong sile ara ng'okot senge korok imama nenyu kobo tiryot nebo kaniset neo nebo kwong'ut aya ko nekikonu mbarani ten ara kamete kaniset natinye history ak biik ak tilyonutik chok tugul kanye keng'ololun kele kero iwe imandoitoi ano kanisani siaibishan kon akuitang'ung ako ile ngatebi. That's why mi biik chechang chikonai Sabato lakini leni si koker ko kibetyo bichu tugul chu kanisosiek chemi ng'weny tugul ako nguno si apastang'yu kong'eanai Sabato alyochi akatinye biik akatinye sataka ak saga ara ngotanyo oloi nyosiro akoker chito kole otebane eng yuto ko ngap koit boroindo neimuchi kokeren family kotko mesubi manda anan isubi manda koesien ortinwek chekimoche koboisie setani sikoker Jeiso mait kimurtoiyot sikesarwech tesetai luget nekitoige eng kipsengwet akot nguno yeking'ololi amu manachot kineti lesonini komoe sikokas chito ne nguno kaborye uto kakonai imanda lakini kanyikisitu mukurekab family kotiaga sikomong anan ko ngomong kesas kekut kot komanda konyalilat akekerchi sang kelech makoi werinyo milele matinye werinyu kiimei ngokaimanda ile kewe kanisa natak ko maiweksei koi kokeny milele ortinwek cheboisie setani. Kongoi. Kitindoi testimonies betut age kemwa tuguk chekikiro Jeiso koyai eng achek eng yu. Abwoti ale mi testimonies chakemwa ile kionin kabisa imande lakini ikere kora ile iterteri Jeiso matin
koyae shetani koboisie konyo. Ko ngingen ile Jeiso matiny kilya ako kaitonone imbandanyi maitumtumen ki. Imuchi kong'wanit kidogo lakini itinye katerteret. ngates kora arab ng'olyot nebo luget kou ye kakemwa ko luget nebo setani ko meker komang'une oret agenge, mang'une tokwek tugul. Ko kakero ing Jeiso kokeborwech kele logoiwek chemiach kong'ete taunet ko mami besio nemi kalyet, mami besio nenyoru kipsengwet kalyet angot terebetab logoiwek chemiachen eng mugulelwekab biik. Nyoru chitugul kaimet ak nyalilda neiboru kole sirutikab Jehova ngola chitugul in kimurtoiyondenyi. Ko kelaa kimurtoiyot ko tuguk cheu chu, birutik chekiwirenen betut age tugul. Boisiet nebo let nebo setani ko metestai iyamde logoiwek chemiach. Akoitei koboisie setani oranatak kokirinda tuguk chechang kong'ete biikuk chebo gaa simosik, biikuk chebo kanisa simeyanin, biikab kokwet simeyanin. Ko ikere ile setani koboisie oratunwek tugul. Imwachi kole setani komelen bo ibindang'ung. Ibindanyi ko ng'wan. Ak ingen likitambirirto kabadam. Ako ongen likitambirirto lagokab Israel sikosungukan ing Kanan komi bitono kotambirir ing yu ipkokas maat. Ingen ile setani kotambiririn nebo let konyitin. Koit age nyokolechin ingen ile kikemwain, ingen ile kikechamin, ingen ile kikemwaitainen chu, angot biiku, angot mama neng'ung, angot senge, angot kon, anan ko mama neng'ung nekisichin. Ko ikere ile tindoi luget amdaaneb logoiwek chemiach, tindoi luget logoiwek chekiketach. Ko nyiganatet nekitindoi ko amune sikosir Mariko akobo atindiotab Jeiso. Kele ya okere tuguchu koyookse eng achegei ko meker kotondo kikwaak ak koyookse eng inye. Ko ngwaak eng inyendet anyun metuituyen ak imete banda. Ako mesub tuguchotok kou ya kaone chito cheptirkichit anan koone kechele. Tatokosise eng yo koit komong lelwot kometo kaone ko lelwot. Ko eng sobet nebo kristianatet ngewirenen chekakiwirenen nai ile kachere chutok eng logoiwek chemiach. Nai imandab Jehova eku chitab sautik. Somtoi minunetab Jehova koyotun konyek. Siker kito nemeche bichu. Imuchi komeche bichu toretet nekiborchi Jeiso kole sigikchuk ak tilyanutikchuk komeche toretet konai akobo inendet. Korok nemeche kotoret kora komeche kotoret biikab kokwet sikonai kole anga Jehova kobo iman. Ak nebo let kotoret ng'omutik sikonai kole anga logoiwek chemiach kobunu. Nguno eku tait, keeku kwenutab luget neo. Akanamin Jehova yeku tait nekakikanapta kwo barak. Ko tait nekakikanapta nebo barak koluchin chechang. Ingolu mieindab Jehova ing muguleldong'ung sikobit koker biik chechang yetunetab Jehova ak kole kongoi temaanum koborwech oret. Kongoi mising. Nebo let anyun chamenekab Jehova kenai kele katupchondit nebo tamirmiriet kobo komonut ako notok nekimiti kipsengwet kora. Ne nyolunot kechomye achegei eng achegei ko ki biikab kotab Kamuktaindet. Nyolunot kesochigei, nyolunot kikilgei eng oret. Matkewitawitkei, matkechamgei, ako ngetebie eng tupchondit nebo iman neitech kipsengwet. Koek tupchondit necherech akotech akoi bounatetab Jehova. Ara eng wikini ko kakikesu kanetisiet nebo wikini. Kibendi kora kinetigei tugul koboto eng wikini nyonei
ako mising eng wikit nenyone keng'alale kalewenoik, keng'alale atindonikab kalewenoik kikiboisie Jeiso eng kanetisiet asobit keteketestai kenai kele Jeiso ini ko ng'o. Ngondoiwok Jehova ngoberurok oyapte logoiwek mechen ngoi tugul ole omitei kobun mutandaoishek cheterchin asikobit kokas biik logoiwek chemechen chebo yetunet ak koiku chebo kabwatet agenge yekikanyi kaweketab kei nebo oeng nebo Jeiso. Akoi yotok kele saisere ongesanyo. Kitorori kamuktaindet Jehova eng boroini amu kainetech tuguk che echen. Itesetai inetech iborwech ile Jeiso ko ng'o eng sobonwekyok ak ne tetutiet nekitindoi koba achek ako nekikosuldae. Asobit ketokyi konyekyok inendet eng murtoiyot ak nesire Jehova. Keiku chebo kabwatet agenge yekikanyi kawekenyi nebo kei nebo oeng asobit nekomutech emet nekipkochop. Ndoiwech nguno yekitesetai kenetigei mising itinye teta minutile sobit kokonech kakuyet nebo orit. Asobit kenai oleu mageng'ung Jehova ak nesire kebendate mageng'ung eng kekoshekchok tugul. Yekinyaluldosi akoborye ne shetani kingen kele kikatertereut kosir yekimite eng mastang'ung. Amu yeimite komamitei kiy nekirindoech ako kitonondosi amu ilumeiwot ako itoloite nekitiegei ako ilong'et nekitektoegei koshek tugul. Ndochi age tugul nakasei yewekat eng kirwogikyok ak inye tamirmiri sokondowech koshekchok tugul. Amu nitok somenyo eng kainet netilil nebo Jeiso netindenyo. Amen. Amen.